September Hamas ki Israel ki gebasum luju tongju yenji ju yu. Gebasum ne jine Amerika da Israel ki mise niga yimba Kit Sigal tang, Israel mise Yarden Bibas tang, Ofar Calderon che yimba Hamas ki chiso talam gyu ne sira che yobri. Zapubur Israeli pime mami mita nyawa tama agam burger luju tang yoba koni nido nishu zasum luchinda chube tse dunimor magar ne zendi che yobri. Zabasa nimor Gaza changju jabali saro doru dunla kon luju tobe zegu so yobri. Nima shibke gechu genyi ki ring zumba chabe jela burger da korangi nangmi nyamsum chungdu semso chimbu chung yobri. Korangi subu neda yagu duji juyu burger ki ama mira burger ki Korangi pomun namya yu ne sha yumin tene ame tamja yenji semso chimbu judu. Since Donald Trump ki kisha ngagu ki guzab Steve Witkoff Israel ki menkhandu pebne mida ludu toba soda tuba tang tene Israel ki Tel Aviv chongke ki duntandu chin yu tanter debe dawa chunga ringla mida ludu yongche mimangi ngogu lengu pese tene cha yubri. Hamas ki Israel ki mida ludu tambe rimba sumba da shibe namba tondu Israel mimanam semgu teb yubri. Ti sabla Israel ki Palestine ki zumba gyata ludu dang yubri. In the last 15 months, we got to know these people. Debe dawa chunge ringla nga zu mida nyawa tso ngo sheba da konzo ne nga zu nangmi da buzigi yu. Kayin sena Israel ki jizo na dungsem nyamge shugyu da nga zu mima nangkudu jikri ki tsowa chimbu yore. Mida loba ni nga zu semla za chewe tunda yinba tang Israel jizo kyon yongi laso da dewa yube nedu reji judu. Hamas ki pime mangmi burger lobe jesu Israel ki mise nida talente minga loba ni kache jihad lenguwe lo yubare. Ranglo gechu sunba Israel mise Gadi Mozestang ranglo nirgu sunba Arbel Yahot nini kibbutz nir oz sanne ki sosu nangne zenti chebare. Kibbutz nir oz ki yumi shibgene gal hazam seba yana zenti che yubare. Israel ki milludu tangba nam modena chilo chebe kabla Palestine mimangi tsanga yapdu singchimbu lang yu. Chonje kebe Hamasi mitsu miso chimbu chonsin chegyu tapshi tang yu. Konju tsabla tezyon ki nyeche drupshimba sok migya Israel ki ludu tang yubari. Today, there is a terrorist being released. Tiri jigyu ringlupa ludu tang yu. Michi ki lakba ne Israeli mi shibju shenga marsu tang yuri halebe tsabshimbu reji judu. Nyejane mepen samjogu chodun chungbane sung sapupu padu Israel ki mida juda Palestine ki zomba shibge zam jere che ca yobadang mutudu mida tang zomba ludu ki kenge rimba niba ti jida nibe ce shibadu lakdar cheche chomen che shimba tang ti konsu mida ludu tang Gaza ne Israel ki mangmi yongzo chiden chegu cheshi go yobari. Linda Gradstein ki tambe nezu di pabgyu danyan do shuken sunomyan zom yen.